ne činimo ili ne, ovo dostavljamo i pred nama. Ovo, ako ima nakaradno potpiše, ovo je odbrana nas dvojice i u korist nas, da ne iđe selo i rođaci, sestre, sestrići, stričevići, strici, među i da budemo otpor da danemo svima što ima. Ovo ako ne potpiše glupije. Ovdje nema ništa, to more bez suda. Nek se ovdje potpiše izjava. Evo danas ovo je Rajkova stoka. Evo vidimo stoku koja je pripala Ili. Ilija! Ilija! Govada odoše u Listinu, a ja odo u selo Tonkovac, na tuđa imanja na područje opštine Jezero, a moj brat oda na putne u Jelovac na staro kućište Spasanovo Jovno, Tramđeda Ilije. A druga stvar, ja neću na opštini da držim glavu koja on bude. Kad neka ću doći na koridu, na 2-3 dana šćerati u proljeće ovce, kad šćera me snijeg jedan mjesec dana, pređuđem do zabrane, a moje ovce su već u planini Dragoja. Džaba mu mat, džaba mi Dragoja. A evo ja očer ovog goveda. U Listinu, džaba mu bare i putine i mijakoni. Ajde, Abide, čakaj, moj šoban danas, a ja sam tvoj godin zavod. Molim vas, ako ovdje pravite, ja sam zamolio da pomanjite muziku, jer ja kad govorim, ja nikada govorim muziku, još manjite, ko se zateko u ovoj sali, ja bi ga lično zamolio da malo, iako sam dosadan, da ne priča. Evo mu držat priča, ako će pričati, izađe i evo mu i para. I nemojte me, molim vas, citiram i nastavljam, ovako glasi, uvod moj. Izvršili smo podjelu pokretnih stvari, sitne i krupne stoke na 2 brata Graovca. Mi smo čuveni, za nas je čulo pola svijeta. Jesi, cukute, jesi, ja... Možda razluči svojicu kružnu stoku. A hvala Bogu i današnji dan, onaj dan, i crvenim slovom obilježeno. Zaklinjem se u ovoj sali i u ovom domu, u ovoj gostioni, da ću od danas slaviti slavu za blago kao zavjet i dan podjele obilježiti. A prva zvanica bit će moj brat Rajko, ostali će biti kako to dolikuje. Dalje. Vremena bez Zorana Klisarića kako? Ali na rib mora. Molim vas, nemojte obacivati. Ja ću dopuniti. Mogu ja nešto reći? Ne treba dopuniti. Je li Ilija? Ne sada malo kratko. Molim vas. A sada, kao stariji brat, ne da izazivam svoga brata, nego da priredimo ovome mirovnom vijeću i ovi će ljudi ostati u našoj arhivi kao kući Graovčoj vječni prijatelji kumovi, to su najmiliji. To su zvance naše koji su nam učinili mir da nije bez suda postignemo što smo popustili, ovo je veće od imanja Graovčevog. Ja nisam slučajno na sahrani svoga oca rekao da neće biti Muštakino Ivića, nego u prodavnicama Muštakino Ivića dogovorilo se da će brat brata ubiti Javiću u zatvor, a jedan u zemlju te će Muštakina Ivića krave pasti po našim pašama. Ali
moj um i razum, pošto ja imam njuha, sluha, uma i razuma, sam to na jedan kulturan način prevazišao. No šta hoću da kažem i citiram. Ja svog brata ljubim uskut i ugnu ruku i ispred njega obećavam u njegovo ime i u svoje ime da ćemo tek sada jedan za drugog iskiniti ako treba. Jer brat, brat bratu može raditi svašta, ali ne može nikad dozvoliti da gleda njegovu prosutu krv. Svaka ti čast za to. Godinu i pol dana nismo govorili. Ali u svakom momentu bio sam spreman kad uzam njegovu krv i svoju dati krv. Što to znači? Živio si. Oji sokole, kako ti je bez desnoga krila? Kao bratu jednom bez drugoga. Ako je sokol siva ptica, raširio krila, kao Čarne Bubević ili Ćilija Gravovac i Nena nas četvero, mi smo i registrovani tamo ko nećemo, neću da pričam čemu. Raširimo sokolova krila, jer sokol ptica siva kad raširi krila, on davi golubove, sutra će smrti biti u nasilju kao golubama, znači to sokol ptica siva kad upravo sotu golubova kuda, mi ćemo daviti ako bude treba, ne prigade. Mene to tako, mi smo sokolovci. A hoću brata da pomjanem radnika kao prvoga na čelu. Ne izazivam svoga brata na Megdan, nemojte me pogrešno shvatiti, no govorim mome bratu Rajku. Kakva bi pobjeda bila da mi sad ne pobudemo volove? Ne da izazivam brata, nego da zavoljavamo, da braški se izrubimo, pa da puštimo mola na mola, a moja predlažem da pobudemo. Za 2 mjeseca. Dobit ćeš flašu u glavu. Piro sam preko Pepić, izvedite ga kao prva vojnja moje će biti. Ja svoje dva volim me sve pustiti. Svog Peru i Zekon Peru ide u govore. Ja sam Peru dobio za snosene sahrane mome očišten spomenika. Ja sam sahranu izmirio. Još sam sam popolno ostao dužan po njemu. Sve to porano. Račune. No da li sam Vidić, tako djete? Tako je. Samo na pitanje odgovorite tako je da ili ne. Ovdje ima pravo govoriti samo da ili ne. Ko na sudu, na Hagu nošu. Nema više priče, samo da ili ne. Na moje pitanje. Dalje. Ja sam halal dio pomoć. Dao i više para nek se nasita Perenja. Ali Perenja moje vlasništvo, imam pravo u grunama jednog abida, malo bitke golubena, još će vapi treba dobiti kao čoban, on je danas čoban goveda. A draga je ovaca, govora prelazika, to je desno boja djelo. Slobodane, da li ćete vi, gospodine, kad krenemo preko Stupne, tamo za naše delo, ja sam ispravio. Ne, da ili ne? Da li ćete vi, gospodine, pomoći meni i malom pretjerat govoda? Da ili ne? Da. Da. Da li ćete vi, Islame, pomoći sada David, zaovnutom ne vodi telefon, tišina. Zaovnutom je telefon da dođe moj Perenjo gromle i za pola sata je bodnja. Prvo moja dva ispred sebe vola vodu, a evo zašto. Peronja od danas ide u goveda, u matično stado, jer neće se posebno raditi da ga radi moja mater 70 godina. Ja sam rekao, malo prije da rešavam mater i posla i da ima svoj mir. Ne smije moj bo biti njoj zavrat ovdje iz pušku uopće. To znači da ima bodnja, bo ide u jak. Zamoljavam svog brata Rajka, izvinjam se, nema na ovom tonu, smanjit ću ton. Ne izazivam, nego ga molim, ako on to dozvalja, a od njega ovisi i zavisi, on odlučuje, ne ja. Od njega zavisi i ova druga bodnja, baš kod Alije, hoće li ostati skupna Jugoslavija, neće federaciju, konfederaciju, od Rajka zavisi. Da li će moj Rajko, bratski, drugaci da se izljubimo, izvesti svoga Nikolju na mog medolju, da vidimo i drugu borbu, ako neće, bit će jedna borba. Ja sa mnom kontaktira, juče me zvao u ovoj gosti, on je shvatio na telefon Islam, da li je to da ili ne? Da. Odgovorio na pitanje, da, ispravno pitanje, glasi dalje. Dragi moj brat, Rajko, niti će u Beograd ići Dikonja, niti će u Beograd ići Medonja, nisu ni pozvati. Nego samo idu dva vola pozvati je gospodine Bizon i Zekonja. Ostalo sve odpada, nema priče, čovjek je... Prema tome, tvoj Dikonja, koji je od danas tvoje vlasništvo, ne ide ubrzo nigdje na bodnju, a preći sam ti ja, nego drugi da ti da 5000 maraka, primjer, radi sutrašnje pregaze u Latinju.
Džabe da pustiš u ime podjele bratstva jedinstva, konačni mi da učinimo, da pustimo kao braća, nije bitno ko je jači, nećemo oštiti rogova, nismo cigani, ne oštimo, nismo i cigani smo ljudi. Pusti, brate Dikonju na Medonju, ako me podijeli